Well, we have a one, we shall show today. Na Hashem di aku kita ketua manfaat kong bagi hukum dan yang kita cuma bagi tension di hukum cuma bagi dan yang sekolah kita dan yang perlu di syariah bagi yang yang di suatu bagi jam yang di syariah dan yang waknya ya kami ispa oleh untuk penyusun kami di Syekh Tuai penyusun di Tuai. Kita coba untuk handriu dapat mengkong besar. Jika kaya menurut dia jauh dan juga mencuri kelong Tuai. Minti bawa jauh kelong kita pun mata lagi. Dan Tuai kau dimensi. Itu dalam yang dalam kita berdoa di jumlah jami al-Muslim. Doa berkah nanti ibarat mengenai dari kisah wajib mengenai kesini kesini. Dan buku itu di sekolah ini terjadi juga. Sisi empat doa berkah jumlah ni. Wan menjadi tanah ini di doa menjadi dapat ni. Antara pun jenis kena atau balang jumi menjadi sengketa. Kabar yang try di ya siswa senang try bah yang kerku jenis kena jadi orang yang ini try mengenai kan Islam juga lagi nomor yang try bah kalau kena kerja mak orang bah yang ini try mengenai apa ini sisi ya centenary celebration juga jenis kena kabalang jom yang sentia minala undang try ini program on tiba syakmat nak undang but the Singapore to try to jadi bagi apa itu. Ayo kita try ramai kiji perkat nama bujuni belong itu bagi apa itu. Soal try belong sisa berkodoh kata nomor kulit itu kami apa syarkam try kita sini kami. Or try bisni di kodoh kita belong sisa kita buat penjui try sundan kulit itu kami. Daya mengkon ayo pada desain kenal kalau sentia antara hadirat siswa sen, rayotan dia ini kebentar antara menyusun kita kuliah ketinggi kejomi, bagai sempang kita antara lalu kebentar antara program dan nangsa antara dan pendapatan berkuat, baru antara kita kerja ini melalui kebenaran ini, dari dalam sisa antara yang matematik kita di kejomi, dua sisi itu antara pastor Rangga juni utrai pastor karam belum sisa cukring joni bakodo but all utrai di sini basdam ini jini sengna jadi utrai belum kita ini kau utrai but menyalam ayo utrai napen sai itu kan kuah dan kita bagi pun jini sengna dan belum sampai belum sisa di sini utrai nang ai nak bakoi bakia nak kui di em joni utrai pun cukring joni inang ya try or pendek ya tentang orang yang tentang kita pergi berkat jeni. Nah, ai kemen apa berkia try or yang lah pendek kita cibun ikam apa jomwa kabalang try. Bahkan kamu undang kita lang dengan ibu jeni saya kena try. Ibu bisnes menawar baru. Dua yang try lah bentar. The secretary jomwa committee try kamu dah. Ayo dengan tajuk ini try dengan ai kemen apa berkia. Oh, try nak beri berpun kamu kata rain ayo try dengan say try bikin dengan kamu dan pendek yang ini kita kamu or bunda dekat ai kemen apa berkia. Ai kemudian kamu kijam kijuni ini kesan kijuni try binang sisa berkia kamu kijuni try. Oh, sisa kalau kamu berkia itu kata try. Mungkin yang dari ayu dari lima kijinda berlaku jauh bukti nak bentar ni centenary celebration dari chairman sekretari kita benang pendek yang kita badan job dari centenary or benang board kita pendek dan kata kita kilong or ina punya ikam syafran kita ai jini tili long dan jini sotu jini kita punya ikam jauh amal kami men ai sisa ya ta jinjak kabangin pendek
Aduh lau senang bantuan tribe ikut ya kan gajing syakri ke jom kamtam gajing sai kena dan kita di tribe di nong lam jom gajing sai kena lu ko jom kebalang gajing o ay menangkat lagi pun tribe o ay dan pe jom ki balong o ay pedang kena at bulan sama pun tribe di bukit di baba ay kam jom ay buat an si ki pun tribe ki binang penyai kam di kam jom Kaya bukti semua bentar ini kena badan pokok jangan kena angan pokok buat di GCS balik di balang GCS kena berapa balik GCS kena dapat terkam mungkin kaya ini sekarang bagi buat ini om mencuba kuntur try untuk pokok dari lapan kreasi lagi try kamtam ini kodron kacaunya kini orang sementara pokok dua yang bentar cuci try bagi buat ini orang lapan bentar bentar cuci badalau shisha di to yang bentar cuci cuci namun kita pernah yang dia bersyukur dan kuliah kerja yang pokoknya jauh baik bentar bapak sambil bensin yang bentar dan punya yang baik plus next kami nak sumber selain itu ada sih jauh maka air itu buat try dengan lagi ini kam nak kuliah itu try yang air itu mereka pokok kerja kalau anu bentar boleh itu try kalau bentar program kecil dan kata itu try oh yang kapur di sesi mereka bentar ini ibarat try kalau di sini sumber selain jauh bagi jiran dekat ke jauh bagi kunjung try dan kata yang kapur berasa mana jincin free hamtam mereka baik beres try dalam sisa baca pertemuan mereka bagi ibarat bang misalnya bagi something beran buat di jauh entah sekian atau bang cukup amin. Kemudian sesuatu bahawa penulis yang berfokus di mulai berkunjung pada ini dibuat. Pada untuk membuat program kalau mana bersama dengan penulis invitational bagus kalau kita mesti berbagai makin semua penulis yang dimulai. Bahkan ini kita dalam ini kita mulai susu kejadian ini kejadian kita aktif untuk kejadian. Bahkan kalau kita hasil ikipa hasil di bersendalan bahkan akan yaitu bah ya semua kejadian dalam yang itu kejadian dari sisi bersumber dari sisi apa ya kejadian kulit kejadian bah kejadian ini kenapa dia semua mereka ialah koi mengesan belum angka belum zaman maka celebration topi yang semua di Nusan, but next time program kami ada setahun lagi dalam bulan kan mau kejadian kui ini dia kita buat ini dalam ini untuk melawan yang besar dalam ini dalam waktu ada program ini dan juga kami berdengar di kerjasama dengan orang setiap segi di port bawa ini pakar dalam waktu kami jauh kerjasama di semua program EI bah yang telah dikepor kodon itu banyak berkat ini dikepor. Tukung kesehatan ini solusi komiti bukan akan semua program EI dan kementerian EI bah dikepor dan kerpa EI pak dalam kam boleh kerjasama EI di mustajiham di semua orang sekolah bahkan EI yang membantu ya dalam waktu ada kerja hadir kita tempat tadi, nanti kita ada program BI dan sedikit aktif. Ningkongnya ada kerja slogan, kalau ayu yang boleh, bayo ya kini kepor, banyak don ringkat lem, batka, jeseng kena resumsia kejongi. Penlong ya kini ke program ke berkerpang mesti bentang negadat jom kecing rakhir ya kecing dap sis pas nem jom kecing ya seng kena kaya smokeman si bone bangayo bentang kini ke por kini program kepelong ke invitation by request lapan bet dah kini ke sub committee ke social recreation activities dengan campa kene kecing rakhi, kejongi ya kene ka centenary jubilee, kan long ke ai jingmen, kan long lu ke job.
Kaya mga doon ka por ringkat bakti kung kijaya sa na. Hakan kan mau ya na. Ya kitu kisnem ibang menswa. Ya kaba na lalong way na kinong ya kitam. Jom kijaya sa na. Yung lalong stretri jom kijaya sa na. Agas nem sejak kena pa nyo pusau, pa nyo pusan. Habis jom kata ngam sibiyo bentasyo pat keje sang kena ngam sibiyo bentasyo kapan esim bentah di babon di program jeung keje sang kena keje sang samla da balang ru kunjo na margas ne sejak ne Spanyo pun rio wala milek pule teologi no nado bang milek pule teologi tamas ndak pule la pule train no ayo posting no kar se jingai ba betre ngam ju yo hadin sau puai tulikis nem ibang ai ka service ke jong ai ka sisakri ka kam ke jong play ring ba jong sinat na song thai aduk snam arja ar puai dewa song thai lawan pai biang sala ke jong ke ye pat na wan ra biang ru ila ke jong ka kerteng ha ka balang la jong ni bala kha bala he bala san long try hang ni nga sukmen sipon ba yo ya kene ka benta na ka benta kene ka program ka bakatpang tinga penpaw ya kading ngomu badi kinong ya simbenta baro yo yang ni gadon na gijong iji sen kena ibala punya don na kene ka pon ya pi kinong ya simbenta blay nang ay nang doring kat lembat pi ai bi kiting start kiting sempang ai baro ba binyo ai kiting geli ba kiting juba kanlong ba syai ba bet ba internet ba remember ba hagiting yale kade bandan iba job ba ibareng berkunjung ba quiz kecimut jo quiz kalong Jumut juga quiz kalau games, nanti ke competition, ya keba, hap banjuba, ya kijingkeli, hakaba inong penyai, kisebu ya kijingkeli, in hap banjuba ya kita kijingkeli. Padahal quiz sebab banjuba ya kijingkeli, kam semut banjuba tanda keketir. Ya ka pangitip kam simut kata tang mata ka tin pangitim mray ba mi jubah ila ba ide ba jubah ka tin manila ba jubah daki action sebab ta kalong dijing ruai ai ka kus umno fi jubah bi ruai ha ruai emek to ko sur daki action tenga kun mau si se na boy ko por ko ba nga ai Bible quiz ya kikena kumbaga long ta tengah keli go giting keli u Petros hakapor swaba online yung Jesu swaba on riu usian online yung Jesu uriu kuno ka usian ta giting keli usiar uriu kuno kapot u Petros ulen yung Jesu. Undan baju bah, undan batik. Tang iwe kena, dah bawa ngamut mangan ya juk ya thuro e baju bah. Sang tai kena yeng jai yang ta, yung usiar uriu iyo. Kata ni baju bah. But ita kena iyo ega first prize teman kole. Aduh kata ketika last ketika kali bakat do kidon atli di grup ki bay drone biang point tang na ita idingken is iar lanta yo ay first division first prize de kata hi ketika quiz ka competition hagaba ni hapa jale de namar kata ka dawa ontang ye ginong simbenta hagani quiz
Mereka dawa yang iwe pa iwe, bang ide pan puli, ya ketin ke jong play kumbaga jing tu jong kaneka, kajing tu jong kaneka, kus pementar kalau kajing don kam, pan puli minat ya ketin ke jong play, don kam pan puli ketin ke jong play. Kalau man puli ketin ke jong play, kumnongin puli ketin ke jong play. Jadi puli ketin ke jong play kalau ngi don kam pan puli minat ya ketin ke jong play. Dengan tang imat ibarat kuat tang kendiat kita saw teli imat kirukom ibang ide ban pule ke tim jong play kapan kong kalong dak apa snow dak apa yo snow no yo snow ni je tu kana je seng kana agi je seng samla agi je seng jong balang yo snow je yala yo snow je hitai ta kalong si pentana ke pule ke tim jong play. Dia nama kata idol kamban pendek cumur masih sport bah. Ya kino kijing hikai, kijing yalap, kijing naga ktin kijong play. Kata kalau si benda naga kijing pule. Kapa apa kalau dah kapa pule dalam diri. Dah kapa pule dalam diri. Tekam biang taman siu snow, menyok snow. Ledon kapan pule dalam diri ktin kijong play. Dah bagi pule ketin ke jong play ru, kamlang piman pule kumpa pule kot ile examiner school. Ban susi me ke Bible ban play kan pule ru ta lada pule Bible tak kesini. Leno. Kamlang melek kunta. Dia bagi pule, dia ban pule bah, dah school tu bah ke bapi pule. Bat ke lai pat abangi pule ketin ke jong play, kedai ban abangi pule ka ide pada pelet jimut ke ke bapi pule pelet jimut ke keren ayu ya pi abangi pule ke tin ke jong play kamut mo pi keren bat play pi keren bat play ne bapi tuai pat apa pipuli ketin ke jong ublei kamut ublei ukren yepi ublei ukren yepi apa pipuli ketin ke jong ublei ne apa pintu ai pa kamut mapi pikren ya ublei te kata kalau kebentar apa ngidon kamban penet jimut ba ke ba pipuli dan mau bagadai ke ublei ukren yepi ya katu kebentar ke pipuli ke ong ayu yepi ke keren ayu yepi ke dawa ayu yepi bagadai banle dia kata ngide ban log ngide ban ban pule ke tin ke ublei bat ke besar bat ban kumno ban pule ke tin ke ublei mau ban pule lendek katu kat ni teli ki dekat tak belum pada tam ngide ban pule lendek katu kan teli ki dekat balik nang ba hakano ko ni let ni wan chano iya pidon na school pidon na college pidon na no pidon na digre pi kendo igi jing pi kendo igi jing persoi pi kendo igi bor jong baman jong setan boleh sidka setan tang si snow sidka tin jong boleh la pe nunut motor nunut penjale percaya pi tin mar kata kadang kami ni ba inong ba kan boleh ya katin kita mulai kasi por baru ang mabahang ni ka kus ko bamenta o gaji sa kena kam simot ang tugi kena ka re di bidan di kena ila nang bila di school bila nang pule de na tu menta ba de ban pule katin ka jong play ba nangit skam ba piwan hang ni ru bila war ka to gaji pen krek bila pule bila wan to gaji pen krek ban pule ba tatai kan long gaji kerku ning kong na kabenta jompi menyisip betang bat na kabenta jom hilang baro tu boleh unterku ya kini ka Bible quiz ke bayi yo kini ke pon kan lo ke cuma toy na kabenta jompi way bat kum juru na kabenta jom i kum biji sen kena angne ka bangang resam tia bagan rakhi kini ke jubili yo ke jubili ke job ke men ai jingun bat kabenta ji kan mau history yang dia sen kena
history jong kapalangi para kowe dublay berkuwi nam ta kapuram jong amen Kolegi pun pastor di kintin di bawah filah semua perenjuni keluar. Kau itu berperkembangan ini begini ban smart ban puri tin buku itu jumlah itu minta ini penslam show para kena keluar dan IT para kena keluar i mesti tahun ini dan belum secretary job social educational activities committee. Keburuan berkejingo yublay ya kena keluar minta baru. Siapa yang sedang mengincuti belang kita kedang syuan hadir. Na kalian jong ka organizing committee la ada blek lupa ya semua ki kena meneng la ada blek lupa ya ki lots ki jong ki banji ke team A team B team C de nan khot ekini ki kena kat bahan khot kateng ki so bhaban wan shong hakin ki table ki jong fi mo kumbang lan le mene ke team A ke de ke jisen kena balang Presbyterian red samthia so bangin thap ti nya ni sem lang ni kena ki jong ki ba shlo ban shem ne ke sem jam Banuan le ikini ke jingkan tip hakini ke ski. Team A jisen kena balang Presbyterian red samthia. Team B JCES Maukar. Team C jisen kena Nongkwar. Jisen kena balang Presbyterian Nongkwar. Team C. Team D jisen kena balang Presbyterian Mauro. Team E, JCES, Bentor. Team F, JCES, Police Line. Team G, JCES, Student Field. Team H, JCES, Mauprem. Team I, JCES, Kuala Pati. But the Team J, Jisengkena Balang Presbyterian, Jaya. Kini ilong di show team, ki penyusun mentah kali kecil kentip mentah ski negak tim kejong play. Pada perito ipilang baro, iban hangdi quiz master, iba bat scam rapsang, iba nakabalang punori. Taminya tapti, minyak pilang subhay. So bagian IT report keberang sa siya. Beli hanoi yung dala bangalaban. Don berarti untuk jiseng kena. Tunggu balang Presbyterian red samthia ban long penia juga quiz competition. Kebalong sibenta negeri rakyat ke jompi ya ka centenary jubilee dan negeri dapsis pas ne. Blessbon ya ka jiseng kena mendaka jingkot snobha ke jompi yang apa na. Yes kem bagi igi baro ba. Insiyo ban pendek konong ka jingmentoy ke jingkerku. Namun tajungi lang baro di badon agak kamera. Jingkeli kebangan lambu bersama kedai karena kikam ke apostol hakwe amre hakasnong ayu balakot Kristan ningkong yaki nombor jong Yesus. Hakasnong ayu balakot Kristan ningkong yaki nombor Yesus. Pidon si Paul second kejubah kedai Antioch. Tom. Team B Jiken Bakat R. Kaya kedai unong hikai jong usol ha Jerusalem. Kamera. Kere si Paul pun. Team C Baningkong. Lakot kedeng kumno ya kelingkha ke Judas Iskariot ulathit da ka bainong ke jingbom hok jong. Kelingkar kesnan. Lingkar kesnan. To si popoy Tindi Sen Banyo Jingkeli gedong Keni kedur Kapen I ya ka Parsi Syabhang ke E. Oh, kishpon ki taste. Soti shipopon ya ka team D shipopon team D. Team E
tim E Bahan Rio. Bahan Rio. Luar Bahan Rio. Kaya kerden pa jong Yohanes ng Pembaptis. Sakarya. 14 points. Correct? 14 points. F. Mashkot. Bersport. Anda kelai koi hajan Jerusalem. Kat numut kisunran Jisu lapha ban mam suu ya kada belate lembah koi. Arnab. Hot angut 14 points. Tim G. Kabakra. Bapra. Manu bala permi yang hukum ban sim jingke ni besong ke perkai bar. Kisar. Kisariu Tiberias. M ketiga kede Kaisar Augustus. Tim H. Tim H. Kendal. Bakandai. Jingkeli kede dia habau lebat nak keti kata kena orang terlihat kumi kemudian ayu terlihat kumi. Eka jimut jong ketika kentin terlihat kumi. Kino. Kino M kejuba pelong ku kena tuyeng. Ai Besan Besan Lakhot daga kedeng ayu ya kasim Ethiopia hakabau yunok ulalong halor de jingkin show jong kabar Timai Jubah kede kasim kandasi Tim J Baar Tim J ke Baar Katmus ni usol uladu ya kejing iman hadirin baula ya kendu yu jisu halenti Damaskus. Correct, Leslie. 14 point nak kebentar Tim J tong ni lah poi sekebukut jong juga kelah kebening kong in poi sekebaan choose your topics. The pipet have the screen. Kiduan kat ahli ke topik kebening kong kambak Jisu kebaan kambak ki apostol kebelai ki Parsi kebesau ki senran kebesan jingkai hulum bandril apostol Paul benyo ke jingka peteng kebapra jingyau Jisu kebakendai ke jingmipan bersipau kitab berim kebakadwe jingitu lupa bat kebakaddo kam ki apostol kini pinjit nopi pinong ba ngajit ke topik sepanggi senran ngan keli pi jingkeli sepanggi senran sudah kan ono no pinjit tak tim bening kong tim A jit kan keloy penhaban pen keloy kisenran to pijit ka topik kisenran ka jingkeli gede gede yanu kisenran jong Jisu kilajit bujri hak jaka jong Judas Iskariot ha correct Matius 4 point Matius TV jinghikai haulung to suk kiba das na bo pen ban khot yaki ki phone uble pendaken Bakut. suk ki bakhu em namai em mana langsung sisir Bidon si Paul second
sup ki bapin ya sup number khot ya ki khon le team C Kajinya Jisu. kejinyang Jisu dak jani la sok spanya kemet Jisu haswa ben bu iu aga jingte Shipopons dak jani nen bani angan hai di Shipopons TD Kamba Ujisu apa jingkeli kat kun ki jingpo ang di gospel kat nungut ki beri ki balayam Ujisu lapin empat iwe and kejuba kolong lai I Kita beri. ke kita berim na ki dekhot jong ke kita berim Ujisu lapin don kang ban jok abu soitan lawan ban pensoi ulai si Isaya. Kemudian Isaya kejuba ke Deuteronomy na ke kita Deuteronomy Team H or Team F Jing Pan Hadin bo Jisu la mi pan angel la yetu kita dikentei bo wan sel jing te bo Jisu la lech shwa jong ki shakashnong iu Nazareth kecuba kede Galilea Tim G Kidang don way are line south sun itu Ndriu tu ni Jing yet hu lupa Wei prophet boleh tu lupa bahwa kayu Jisu hakas nong Bethlehem Judea. Kejuba kede, tuangan ai lang lagi. Kejuba kolong Maika. Team H. Kiparsi, Jimet Kiparsi, Kakung Kiparsi unomber, ye kisimba ki baham kisim kilawan ber kilabam ki. Harut surok, tangan asipo harut itu ni harut surok. Asipo mas di Team H, Team I. Apostol Paul. Na keikatjat Israel u Apostol Paul de. Kejuba kede na kejati Benjamin Team G. Kamba ki apostol. Yanu Petros ulakan impan hakasnong Jopa. Yanu Petros ulakan impan hakasnong Jopa. Correct, Tabitha. She focused J. Pangila pois ke bukut jong karong ke baar, mentangin poi ke round ke balai, multiple choice ko. Pe ba ka screen, ngan per EP kum no banle, pe kan ai muk strak away, ladanga ngan IP ka jingkeli kum ne pe. Sibo ka jingkeli ka lang te, hakas dem bakat fan ka jing sisa Tiberius Caesar. Manu balang link score ke Judea. Fidonem south lagi option sende. Lara pi ayang ay ke jubak ke badai penyo si 4 points. Sibu mentang pim tip manu badai. Fi ong no yenga pe hang tei don tei postem hang tei boto 50-50.
Pionya ba ngan le ti 50-50 kamot ngan danyon ite njak mo artuli ya ti pun saji tangan tu artuli tang penyo tang santoy langsung wa tapi pendon kam 50-50 penyo tang kan poin santoy asal ngan sedang nak tim beningkong tim A bagian kasnong na selat kedon ha Galilea Samaria Judea Idumea definitif kita ngas 50-50 Okey tak Galilea dan Judea kejumpa pada Galilea Timbi Galilea sampai Yanura aika pengsin Thaddeus Kedai Shipopons TC Hakasnong ayu lakha yu Jisu Bati sengran bangsir khajna Jerusalem Jericho Bethphage dan Kapernaum TC ada pinti kenal pi 50-50 Okey Jerusalem dan Kapernaum Sun point antara tim C tim D Jisu lawan ni nakasnong ayu syawa Jordan mensak penbaptis Yohanes Galilea 16 points tim O1 tim D tim E Katkung keting hikai Jisu haulu manu banyo ya kekendo ki bedok ki bejemno ki bekhu ki basnusi bejemno on 4 point tim F Hakasnong ayu Jisu lai kendo ya orang basis pa bawan ban kerpat ban penkia isap rijong. Ha, 10 points. Tim G hakabas dang jong gospel Markus upin itu bau Jisu Kristus udai beningkong ukulu blay ukur langbrot ukulu dewen dan ukulu bre. Hai Khun Ublay Team H Kat kum hikam ke apostol Ublay ula ay kejutang kejingkot share hau Isa Juda Abraham Joko Isa ni Abraham and kejumpa pada Abraham. Tim I menu balanong skim hadirin kejingyang uskim Herod. Okay. Herodas ne Archelaus Sun point tim J Gatkung Matius Kalai Santosan menu na kini bomde upara senranjong Jisu Sipopo okay Nakabenta kipat ba kini dikena iwan kita di price sampai dengan tajam ni yang agawe bijing keli
Nanggu po layo iti ban ay bo rigu ban sa Damascus ban pinsitom ben ni kinongbor ni Jesus Christ. Kinhap yang nanggo rangba lindo. Oh, penalan mo pas. Nalisin. Ya. Toh nila kut kerong ke bantai, mentakin pois kerong ke basam. Kini ke video raw. Ngan pergi ke video ngan sekali ke jingkeli halo jong tu ke video ha. Tim A pek ke screen dong pe. Ai sound. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Kuai pi punya tu ingai di jinja. Jadi ke kamba. Jadi, kalau punya tu ingai, kecil perkia ino, bat mano balik ke kamba. Jadi, Ujisu penkia ibu teko kedai kajing penkia yo teko do Petrus padu Yohanes. Tim B itu ya mereka Parsi sepangga itu tinggi tidak sipo second keluar lah bakut mereka Parsi sepangga suka kebelajaran tim C kanil mereka Parsi punya tu ingat Parsi tim C Parsi sepanggai kejubah gede kinong terai haka beriso tim D I folded last night to the text, which didn't pop up. there is none.
Di tu nga ka di jing pen kya ba jong Jisu ya no ka Ya, kun ka Jairus. ya no Kun Jairus. khun Jairus ka tu tilak temen dengan Yesus ko khun Jairus ya ka kiao jong Petrus no kiao Petrus ni Jairus baik bahagi video tim I kani kadi ka babasay isaw haja na kwa ay bakini tu ina hadin bagi latam yaki balwet bagi basa kat nutu kriyo ke nyo tu kri 10 points so F Talita Kumar. Arise. kani kede ke jingpen empat itu pun jongo Jairus the people yang ada di video don lain mot kisan ran jong Jisu di barum lang kwa people yetu nya ke teng jong ti lain mot kisan ran ki bo Jisu upai di bagian rum lang ka kamera ka puan pen empat ke pun Jairus ek ke teng jong ki don lain mot the picture tang a dan asip points Kiki lain mo? Petrus. Mana dia? Yohanes. Siapa itu? Simon. Baru cakap. Tu si point. Nak kita tim F. Tim G. Punya tu yang kerja yang mereka Parsi sepanggil. Give me justice against my enemy. Lah menyebut ini, mereka Parsi panggil. Nak jan day termakan day mereka Parsi sepang, kerja kuntai berunang bisa, kerja kuntai baru. Non bisa. Ini tenang itu common sense yang PPP video. Siapa yang kerja balik panti merah. Good. Itu kebiasaan. Nanti beri bakla atau mengamlah beribadat. Top. TH.
Peace be unto you. Wah, if you punya tu yang keteng dong tu sembilan. Reach with thy finger and behold my hands. Tim H. Uti beli kita yang keti jong Yesus, bantuan yang dibalamong, Thy hand. mana dia? Thomas. Oh, Thomas. Siapa? Tim H. Tim I. Itu ingat itu jinja. Coba pensiun bagi kami apostol. Lord Jesus, receive my spirit. Lord, enough is your child. Kau punya suruh ingat dari sepanggai. Tim I. Yes. Dari kecil saklin terma janggu Stephen, saklin terma janggu. Tim J itu ingat yang keteng jang ketika Parsi. Itu ingat ketika Parsi sepanggai. Keluar bidang 10 seconds. Kumno? Unang back but unang suon hem. So ketika Parsi don mono na pedeng jong kini dong simpentang inai prize pila da don. Ketika Parsi kumno? Persian number. Dari Parsi nombet. Supposed by. Parsi sepang ukobat unyo aja. Coba langsung I prize yang ini, look. Wow. Kamila dek karong kabasau, mentangin poi sekarong karong kabasan. Karong kabasan, guess the character. Nang IP kikinti nang yaki hot naga Bible, lani kijing hop sa pangjongki, ba punya tu yang manu bedai. Asal punya tu yang keteng tu mubri manu bedai. So kan, to kan sedang ben naga tim ini. Sisya ngong api nak ibala khana kikintei omdon ubelami ubakam kraw ban yeu manu bede sisang ong api nak ibala khana kikintei omdon ubelami ubakam kraw ban yeu yano ko ong gede manu bede meditasi sakti bede pinam ga don hangje ka ketek bakam kraw ban yeu kamu usin ran Kemudian, keciba gede, yo anes yo, non penbaptis. Timbi, ulalong unong tu, ubat ya kapla bisa, bat ulah jisim naka, ban pendon kami ledi, mana bede? Ini
bagi tu khot nak Bible di betul ula long tu ubat ke pelapisa baru la jusim naka ban pendon kamilade mana bade kejupa ke de mana na pedeng ni Judas Iskariot ke Judas Iskariot Tim C kat bagi dang yuli sabar kila kendu yo brio na kiri ni bat kisipai kila penbor yo ban ba ye keding pana jung Jisu you know Tim C Simon. oh Simon 10 points ya Simon Hindi Boro arngot ru kilalong ki bahok hakman ublay baki daya haki hukum baki niam jomutrai baro klem jingrem you know kabatay kete Ayas but you know Ayas but and yang usikaraya baka Elizabeth Tim E bat kalasa reuken hei jin kapos house nem kabong ju mi isu na ka temple ndre de jing sha jing et bat ki jing duai kada shakri yo ble sinyasi mo bade ka ana sipo boy Tim F ujat lebi ukenja kaipros bodon kebri ulah dino ya ka bat ulah warnam ni kisbai bat ulah bu ki hakejat ki apostol mana bade ulah dino ya ka ya kebri bat ulah warnam ni kisbai bat ulah bu ki hakejat ki apostol mana bade Ananias kejubah bade Barnabas Tim J Ujisu lami no nakata kerjaka berkat bau dang ya ulaya iyo nonglum khajna ubasong kerjaka terikam jonggu la ong tubut yang ha you know Matias si Paul Matias Tim H umensin teu la ong kilet hajan tus no ru hakani kakali ula petsu bat ula yosno bo yunok upuli ya isaya nong itu lupa mana bade timet balik kiu hakali ban yosno bo yunok upuli ya ke kitab isaya nong itu lupa timet Okey, kejumpa pada Philip. Tim I ngathok santli ki kot hati kita bertumai berkupa jonga ulong usegedi. Mana bade? Kamu ukhul jong segedi. Jacob ngathok santli ki kitab hati New Testament utang deyu Yohanes. Tim J kanong di jan sau buthu ka bamani yublei kala snow yangi ya ka dono jongka hau torai la plewang ban cha score kita ki eke iru yagi bau pol balai la bau pol mono bade ke ne ke kentai kanong di jan sau buthu don mono na pedeng lagi kena Lydia ho ele bro argoto yo epik dominasi ele bro argoto penayan ele bro argoto tak ngilek sekarang ke bahan rio Rio hadian ke negara kumbang orang menelai tu di tim ke sah bendo ha Rio tak baikkan kene pak karang bahan Rio bedai
name the speaker, manu bakeren. Mana ayat pergi dekat dalam Bible, nyetu ingat manu bakeren. Team A, to klinik no yang wan biang ru yang tau kunlung, but onda pilasem, wan nyetu pat hana, bangaru ngan yo wan mani yo. Manu bal ong ye jadi gede. Oh, si Herod, si Popon, si Herod. Team B, kuturai kat musim bau parlok jonga ulepok ya na, bat bangan mam yu hadu nyosin, mana bohong ini na? War kelakut, Petros. Tim C, aspa suka ku on omdak yaki, bakinnya yo wat mar kendia, mana bohong? Tim C. Kejumpa pada Philip. Tim D, don't wait kena hamne, badan santai lagi kepu bari, but arti juga kah. Mereka kita kilong ayu ha pendekat ni. Mana bang? Andrew. Oh, Andrew. Si Paul, Andrew. Tim E, melong mesaya, ukun jok beli wain. Mana berjumpa di Yesus? Petros. Oh, Petros. Si Paul. Tim F, ngalong ka sakri jong uturay, ay katlong hanga kumbame laong. Ngalong ka sakri jong uturay, ay katlong hanga kumbame laong. Cuba kede, kameri. Tim G, kung ang hikay babha, nang le eka babha ayu, bang niyo eka jing imbong jukot. Mana bang? Oh, sama beruspa. Si Popon, sama beruspa. Tim H, habakunta nang le kumno yo Jisu, yaw baki kot ukris. Manolong, habakunta nang le kumno yo Jisu, yaw baki kot ukris. Itu de Pilat. Tim I, ko Jisu ukon udebe. Tu isin eyana. Mana pertama te? Ku Jisu honu debe tu isin eyana. Kecuali ke ubah Timayas. Tim J, kenrat ngan asyite na gijingdon jing em joma hagi bedok. Berladang ala syukur yang nuino dan sifat yang sesausa. Mana buat keren kita gitu. Nada don biang manu na pedeng jongpi besim bentang, acang ingin ngesim bentang, ha? Sakiyos, okay, I price baru armado sakiyos. Alekile, I can, aleksim, alek.
Ngan lek ko ne nomor ba ki bun kini tim ki baya khat point. Ka tim A ka yo arko, ka tim B arko, ka tim C lai pusan, ka tim D lai po, ka tim E san po, ka tim F lai po, ka tim G arko, ka tim H arko, ka tim I san, bat ka tim J lai po. Kamu ki buduna lu gede ka tim I san, ka H arko, ka G arko, ka B arko, ka E arko. Di mangan weng handu san telilu masuk sendiri ni. Dewa semua dengan weng otang iwe swa tim I. No, masuk ke yo otang san point. Ni aja ke dimpak tu menjaga tu. Ngan penya sa si rong every tim I no. Sarai doni kendai lagi jingkeli minyak lemen mo. Doni kendai lagi jingkeli. Kani karong kebat nyo. Long ai so ke skrip ni kan. Pet don yang jingkeli kendai jeli. Orang kebanyakan dari books of the Bible, kitab Bible. Nah sedangnya tim A, kini kita betang itu kitab Quran Testament berem itu kita anak semado, ngalaka ifiban pule, jadi jingtep kelung ngabai dia kita. Tim A, hagi kita bertemai, menu bawan semua ke city upor di Filipi, Kolosai ni Efesus. Teng-teng yang puling yang poi berkat dia yang mana bawan. Suan yang city upor di Filipi, mana bawan suan? Kolosai ni Efesus. Ephesus, correct. Ephesus. Si Paul, Tim A. Tim B. Hak kita beremon bawan semua ke kita ujoe. Hosea ni Amos. Saya. Hosea 10 point. Tim C. Kita kebesar hak kita berem. Tim C, kita besar, agak kita berim. Tim C, dan kejubah kede kita jingke. Tim D, don kat lu teli di jing luai, dan di lenong agak jing luai sang. Chispa sampo. 10 points. Tim E, hak kita ayulat ho ek kita hak ketien ayulat ho ek kita matmai. Agree. Agree. 10 points. Agree. Tim F, ke ek kita lani kapot ke bajrondo hak kita matmai. Bajrondo. Tim F, M, ke Gospel jemu Lukas. Tim G, ke Siti jemu pun ke bau latok seno ke bauan nikong kat kumbelbu hak kita berteman. Tim G, ke Siti bau latok seno ke bauan nikong. Siti sekinong koren, M sekinong ru, ningkong de sekinong ru. H,
ke kitab Malaki kadai ke bakado hak kitab berim. Ke kitab kebawan hasuat Malaki. Ke maka second last. Zechariah. Oh, si Popo Zechariah. Good. Tim J, hak kitab jomno. In Shem ni kajing isu kana sa pang David bergulayan. Is haka kitab meningkau jomu sangga. Tak pengen poi hak ni ka bakra. Kini ku mapilih video games, okay? Jumble letters. Pengen anu sa to way pe penang pen letter. Yang kita kidak apa? Yang kita kidak apa? Pihak senai ke kentian jong ke jaka. Tapi jaka apa? Jadi kita kidak di badan apa? Pecene pengen batai pi. Lada primitif kan I clue no pengen repeated. Sini si 4 points. Lada primitif kan I clue number 1 peg. Dengan tak pra points ngan ong finishem ni kini ke jaka how Matthias aku nyolai pulang. Lada pimla ngan I ga clue number 2 peg ngan ong kejaka berkekot maloi kli sun points. Lada pimla ngan I ga clue ke balai ngan ong sedang no G kut hau E life points. Biang em dipila enang em kayak gitu. Atau itu enang bro? Oh, gol kata. Biang em maknanya benar-benar. Toh yang sedang tim A. Kita tanggi jaka sudah. Dan kerteng beri tanggi kerteng dong jaka. Tim A. Toh sedang tim A. Jadi itu kayaknya ngam dia gitu jaka. Tim A. Ang kapag ipagba maging sobrahan mo niya pasaw ng Tim A. Nang I pour ke sun second mungkin pe. Nang sa I clue no. Tim A. Betul. In Shem ni ketiga jaka, how Matthias are away. Kejaka ke bo Jisu pha ye kisenran bani sim ye kakada. Nang no Jisu pha, don hang no por pha bani sim ye kakada. Tak pengen ada clue ke balai, kini kejaka ke sedang no B ke kut hau I ke keteng. Ongkenya kan? Ye ke keteng. Kedon kono penyerang. Ya. Bet lagi ha to. Ale sim. To. Ya keteng ko jaka gede. Bet bagi. To tim B. Pe bahagian tim B. Spell dak kasih sudah, Dia pareng dak kasih sudah kena spell dak. Peba, honginga ke ike keteng jong ketiga jaka. Teman ai nak kulu bening kong, pinshem ni kini keteng jong jaka hakikam ke apostol katin real kundai sipo. Jangan agak perlu ke bahat dan kamsuk. Kejaka ke bopol ulet hadin boloyo kejing itu pau terus. Terus. Pengang IP ke perlu ke balai. Kini kejaka keteng sedang UM ke kut hui. Okay. Sedang UM pik bagi tu kut hui melotos kut HS kan. Tak kejubah kedai Makedonia. Tim C, bahagian tim C. Tim C. Hitam ini keteng deh. Tim C. Kalau clue bening kong.
เป็นหลักที่กำอัปโสตลกันนองกับขันริ้วกับขัดกับขัดสามแล้วก็กลูกับอาร์กันลีเดียกันนองดีใจสาวบุตรกันเองนะกันนี่กับชนองนี่กันเต็งจงกันนี่กับชนองกับดังเอาตีกุดเฮาเอmelakukan penuan kecuba kedai tia tera tim di so tim di so bagian melakukan penuan clue beningkongเป็นลับกิจกรรมโปสตอลอีเวกันได้ก็ทอดกลูก็บอกปวดอุเซงีกับบัลังหักนี้ก็จะก้าแต่จิงเล็กมิชชันนารีบาอาร์จงdengan ada clue ke balai kini ke jaka keteng ke sedang nuti ke put hawai ni ke keteng tim di ke jaka ke sedang nuti put hawai ke bopor useng ke balang ke jubah ke de Thessaloni tim F jangan tim F pegang ke screen yang tim F Team F, she hope once. Team F, dengan IP. Bethsaida. Oh, Bethsaida. She hope one. Team G.เป็นภาพในสกรีน Team G. Silakan penuan. Pen này cực kỳ pen phàm rồi đó. Pengen ai clue to bani ko. Pen siang ke keteng jo mani ke ka Matius Artinho Santinho. Silakan penuan. Anda ai kene ke clue mas rai belade bantu. Kasnong jong Joseph. Ubalalipan ni kami Yesus nak pilar. Joseph nak senang ni. Baik kekelu ke balai, keteng jom ni kesenang kesedang nau a, kut hau a. Joseph nong ni. Kejuwa kedai, nong Arimathaya. Team H. Team H. Jadi tu kan yang ketemu yang ada kesno. Pelam Marcos nyolai pui. Apa clue ko ba Kasnong ke bu Jisu upen kia yu botlun bat kelut. Kini kasnong kasdang na u di kut hau S. Kejuba kedai Decapolis. Team J topik kan clue beningkong pensiam kam ke apostol khatsan lai punyo pi yang tidak
lu ke ba kasnong ke bau Yohanes ubala khat Markus la kendria no pon mat Barnabas kini kasnong kasdang no pi kut hau ông là ông đó ông này em berjumpa pada Pampi. Okay, then I break some minute kita dikena tiba. Oh ya pimpat kampeling. Lagi mana orang mengang mana? Tong keli pimentat. Bagian? Get some. Oh, si boy get some mana? Bagian kena kalau kena nulis na bahan berkait kumulon ni. Sa pipe yang kita screen dia like number san si boy dia. Kesong kemon dompi. Dia ngai ba aku akan sampai yang naik tong. Dia ngai ba aku sampai yang naik sampai kesong pi ndai mga. Kan kopi ko apa sampai yang naik ko si ko naik ko katsam dengan naik. Kamba. Tapi orang ngai ba aku sampai. Lalu ada juga berdaya punya katsam. Lalu ada bahwa minus katsam. Nulis nulis. Jadi Negara apa apa siko, tapi dia punya siko, tapi lagi minus semua. Jangan biasa dari sana, misalnya tinggi punya so lagi slow tapi nulis lagi. Ini, tahu sampai pokok kan ini. Sampai pokok sana. Jadi lagi benda ini betul hal anda dia sa topet yang jingling sana tahu jingling ini kita tengok ke tengah mana Sekian. beda apa ini kan apa ini timbi sanksi pokok sana orang sama pelu ini jenuh di sulah pak berkuai kedokar pada nukuk sentul jongga ya kepisah dicekil sebagian di nak benda mensir ke katena yang lupa kuai kedokar dan pisah sentul oh cekil di minus sampai lima ini minus sampai minus size GC GC lusan yang lihat betul juga seperti kerteng akal dema kamu ayo akal dema kemudian akal dema minusan bila ada pengingaman yang berlimpah untuk berjubah mau berlimpah atas nama itu tinggi sampai kawasan sah boleh dan namun para sendiri jisudah kenapa sampai ini simple. Saya berpun jaga kedua berbuat isu penempatan belah. Fungsinya apa? Sampai ke minus 10. Tim F sam di bawah sana.
Dapat ketemu juga kerja kompetisi beliau berdua baru si jingkim. Semua lebih bening mana? Saknya ke kerja gitu. Pak minus sa kerja gitu. Tinggi satu bawa sa. Oh, kalau sudah ladino itu. Oh, what thing? Yang tadi haban slogan H. Ay, ano na kaya ito? Apa? Five four. Tinggi, tinggi. Saan ko ba ta? Sa kalpa. Okay. Nung nag-boker yan, beto, sa boker. Barnabas, one gaslo niyo? Minor paksa. Cyprus, minor. So, ngilakot ka ni karong niyo? Mentan, mentan ni karong ko si Paul, magkatari Christian music. Sebenarnya baru ng yung TPS na binuhay na. Jadi, ini subhat bersama. Sampai natin hindi. Nang TPS na binuhay mo, nasa karang mga sibo kung tega, di mo bin. Don country, kamu Christian country, yung naba, ako pilih Jerusalem country, Jerusalem country, sisa ibu ingat mo berde. Mere contemporary, kemudian nongwai serang komentar, female contemporary, nongwai tempe komentar, worship, local artists kemudian di mana Meghalaya nongwai, wire, hip hop, hymn, smart rock, sang tinggi. Siapa yang jadi nongwai itu anda, worship. Kalau insurnya dia kan nongwai. Make a way across the great divide. You take it down, broke my chains, free my soul. The first time I went. Kita bahas tidak benar. Cari dia lah. Kenapa TB, this one, huh? Krishna. Oh, Krishna. Do you know why Krishna? Yeah, chơi cái đùa. Nó ngoài mình giỏi. Jadi kita gunting nomor Wabe, Penta, Team C, okay? Dia kita Muslim, jadi Team C, suaman berizin wayo ini. Nubel artis sing why kasih jongi.
intinya kan ini itu mau ini kita enggak waktu itu kuno ini blockbuster five television wise kena ikut ingat tengok ini why ini kita tengok ini kuno jadi nomor one betul dua ada tim I maka dari tim I Glagos oke Darling, my baby, who are you sing? Of the windows, betul dah kedua ada sisi wins tim F tim F Christmas. kita beli lagi besar pemenang Country. country boleh country pemerintah mudah-mudahan dan wahai jadi undur jadi orang ini di luar aku itu ikan pembelian di dalam bagi semua di luar aspek ini dari luar ini konsumsi sudah bonjak jawab apa dengan luar itu di dalam harus jawab aspek walaupun di sini kalau bila ada ujian itu bisa semua ini bisa tapi G ini country klasik kemudian country Hyundai Mensua You mean Ibaratnya aku baik banget ya deh. Ini apa sih? Teenage, keyboard, rock? rock music. Okay. Hmm. J.
John hip hop, while male contemporary mungkin ang wasin rang di pemerintah bertumai, female contemporary mungkin ang wasin di pemerintah. Male contemporary. Male contemporary. Conviction. Ya, Conviction. contradiction. Ade, Dani, Tuh, Dani, Koki. Sila kau sebukur dalam mereka press competition, dan ternyata enggak. Sudah dibandingkan pun, lalu dari tim kawan berikut, tim kawan bahar, tim kawan balar. Jika impor, kompor dalam mereka aktif dalam Nagpunta jingkon benar yang dibentuk dan IT na kinong pilihan yung gising na menipu sendiri sini. But when you are with results, in instruction with yellow fee, dan sumber. Don't try to get that. New. G. Second. Straight up, Manu. Manu, team, could you have a second? You a second, can you get team D? Team D. Kenapa? Kenapa? What ini? Kepolisian yang di partisipasi itu adalah tipikal results free tim scoring di bapak siang sang belum kuasa program di ya. Pada luar kita kalau pada wajib kemudian buat nasutu jadi pada kepolisian buat nasutu buat pada sekolah banyak dicari bahwa dan program itu bang ya kayak program yang dibuat kita mesti sampai continue buat di dalam hal soal ini Pak Pascal soal kepada juga ada di zaman jangan bisa sampai continue di soal hal ini apa Pak Pascal
Hati lang kay Barasen. Please welcome, sir. Ja, bedankt dat je de programma nog meer. Ilang pagin ay skin ng paraswels, skin ay guys bejo. Bagong siyo in kadang katanya sudah kenal itu benar marah itu paraswels. Bah kapag sa kanya di salah berlibar dan di awal kalau di luar dan semua apa ada makin tinggi kalau kita compare itu is a field of reality tempat sama dengan solution dan bukan ada soal ini terjadi. Jubilee celebration jumi kum ka jasang kana iba dalam ini ke program jumi ke ini ki pastor di jumi Reverend Dr. Arif Kekrang ba scan rapsang ki balong ki dong isim batang ki ba pat trong cái program của chúng mình, nó số vật ông một trăm bao phí, cái program của chúng mình cái gì là gì, kalau ông được pulang, cái gì thu của chúng mình, thì không được buat người ta kapor, cái chúng mình, ya buat like, benda dalam kata ini, sini, kalau kita pulang ya kita Bible class, kum kawai ni program. Kini kejengraki kecumi, ia kini ke centenary jubilee kecumi, ia kami ikut tahun nak terlebih teman-teman. Partnya pelayu namta ki perlok di babat scan video dan kap dan minggu kepor. Ia ki jesen kena jis yes baro kiba pila pediang ia kejeng kot kecumi. Siapa ni ke Bible quiz competition akan kesini. Limba begini kisni, bat ki tayo ki balik no. Kum kinokit kam tam tong rida balong secretary jong tangga sub committee nilai support. Namar malu banwan Banisim bata segani ke competition ke ba ya tu ban tolong kini besi nomor tolong kumtakan hawa unong kawai ula penkre ingin kawai ula ai iki invitation si karlok kita eat kita thai kita ya bun kita pep kalian kerja konkret. Kalau pun juru akan dikasih dapat tahu ke jesen kena ke jumi. Ini ayo yang belai. Bau pelak ya pi paro. Kumbang ilakhat. Pilak pediang dapat bersumpa. Pilai dan dekat bat ni. Kamtam pilak menisim mentah akan competition akan dikasih. Kumbang Lelah kemat pastor mana, haki jingere dan kepadam dan kebejok. Ngerai nampan sesisian, ya kejing ong jung pastor jung. Bahkan ni kejing simbata kejung. Kalong kaba ngidam kam tip cucu. Ya kejing jelil, ya kejing tip. Ya keketian kejong belai. Namar kani kumba udemet hiwa. Ya kaba ketuk gunani ya andet baro. Keketian jumi kalau kesyarak iki kejat cuma. Kamtam yangi kum kena. Wat iki basan. Dari lembaga ketian ke jong belai, kapangilong pun ni kumangilong, haduk kini ke klip mat ke pemerintah.
kini kihap kiberit kijasang kena kijasias kibak filong dekat kalau kijong kibalang kijong ngiru ngilalong kena sisi but kejingkenan kejongi apa tu di pot kalau abang iyo mendesin mata mungkin ke program kiba karali kiba kibai pat kejasan kena kia pat ini buat ala kejong ke jasan kena kunjuk nomor bangi haban pensitam ini ban krek ban puli kumbong pastor na Teleng bang kini kijing krek kijong ni bangirwan sa ka babel kus ngandek ko boro ang ilay per krek lembah tu kini kisni kita yang no video kijing tep kibang ila ha so jasan kena mila ai kitu kelonong ko pidai dan yala la ka jog betang la ilay per krek nun don bawan hang di klem per krek na biar dan cuan pelai itu ha ndai ya per krek bro Teleng bagi kijing perkrek kijong ni. Nama susu kaktin kijong mulai. Lada ia kedukot kaba ngapuli menen. Ndai keju i kedukot lada ngapuli mata. Kai kijing pencai kaba ulai. Ai kijing pencai bau mensim joku menen kesni. Kaper nak kaba yo mata. Nama kalau kita temai ke tim kejong boleh, tidak kejong kentu kejongan. Ya pi, kita jom kejisias jom kejisan kena, bat ini ibai ibai. To mine imsi, ban puli sidhat athat nak tim kejong boleh. Kini kimlong kum kijing kejong. Kejing mesti di sasi sempat kum kejasan kena ni ai lei pi wei baro ki balai pelai kejong kopor kum foto banyak dan kat bat ni hakani ke sini bangin pelong yakni ke program ke becak bat ni ai kejong kublai namta kinongket kam jong kanika social Christian subcommittee kabal tresitam ban pelong ya kanika program kabecok akan kesui di kejing kepat kejungi akan ikut kejasan kena kumba play snow bali secretary jong ka century committee la tip ila penpanamitan Semoga Malaysia bagi sesuatu nampak kita kibentah kini nasional tidak akan dikecampi. Aku boleh sebut. Terkuntu ni ilala ban pendiang di jingkar kambaro di bat kuntu mengenai permenamatan ingin poliswa ke jengai ki serkit seperti prices bat ingin sependak di quick kam. Tapi ketika pur yang sekolah komen bang itu dekat bani ini Reverend Dr. Araf Karkrang in sekolah habalan cemat ban ai ni prize dan certificates namta kino job. Jadi puan kan khat igi bayu ka first prize kata naka jeseng naka junior civil society pintor ungkra i beningkong i mis kila pintingan syabong but i mis tapi lawan bet warba. The second prize nakajeseng kena walang persian mauro imes deiti bakodo pembro but imes salarika song. Ini nakajeseng kena walang persian mauro.
The third prize na ka Junior Society Students Field. Mr. Devin Latam, but Ms. Nai on San Nilakaba. Terima kasih. Decision ini ada yang kublai nam tak kini lain, nak lagi decision yang sekena lawan first, second, and third. Hari ini Pak Kapor dan Kepat yang sisi ini teman besar beliau Kalikai, Chairman juga Secretary Celebration Committee, ini semua mengenai kemat dan I certificate nam tak participants. Kepenting kong akan kot nak Junior Society Kuala Pati, i selasara penbiang lindo nombri bat i Mr. Vinay Lapsang. Nakajis kena bala presiden jaya, imes iada miki lindo namsap bat i Mr. Damang Kerpang Skamlan. Nakajis kena bala presiden jaya. Next, Jason kena bala presbyterian ng Kuwang. Miss Natalia Lindo ng light, but Mr. Dami Don Ladon Milimomlong. Naka Junior Society Moprem, Miss Happy Sabat dan Tatiang, but Miss Wala naka Wan. Naka Junior Society Moprem. Tahun ini kepuar dengan semua mankot ya imes masa sedahun dilindam semua wawan ai ini circuits nam tak ini participants kita rangsa di belum di sekretari juga di social educational activities subcommittee. Hari ini kepuar dengan kot ini participants nak Junior Society Mokhal. Imes laya kemen lang shadap but i Mr. Mito Kershan lang imyong. Sementara dengan kod yang kerjasama kena balang presbyterian Santiago, imes me ba ai hon maulong bat imes sandakemen marga.
Ketepakat dua di participants kini dekat Junior Civil Society Police Line Batshawai. I Ms. Day Grisha Pede, but I Mr. Ken Naya BCM. To sing in the top team and taking the participants, well, I can actually the program, the sing publish one, continuation mata ke Jofi, but kembali mana di Thompson Chairman, balada kejudan Jofi ke program yang lah banyak cakap. Sing publish one, di kembali mana di mentang ini akan penuai sesuai dengan program, ada yang ketang ini akan schedule lah ini bagi participants baru, but ada yang ketang siyo ya kejung di Salang. Di hari ini kepuan yang sekolah kepat sesi ini Reverend Dr. Arif Kharram bin sekolah ban ayat jing dua lingkot jing kupun wai bak sekolah ban dua nota kasya kepanggil sesi betah hadir. Jing kemau hadir ke jing dua ini ada jing sundur lang ni bak nisa ya di sana. Thank you. Try play apa jadi paham ni. Ya ibu ya meaning kong bamelong play jongi. Play wa imu play wa sisiau play wa day hok ban yo ke program bagi jingiro. Ya imu ime ko try be na ke bentagan ni ke program ya ke bala penbek. Ka je sengkna belum kedak jong ke jing rakhe ke jing dap sis pas nem ke jongka. Da try be ke baro ingit scam. Bagi long ke jing alam ke jing penia you start ke jong me. Mangi yo try ke ni ke program ke ba ai jing hun ke ai jing kemen ni we tu ye. Mga try men ke kui ni besi benta baro agi je sengkna ko fer balak nya dan lang bagi ni ke por. Try rapo kun rapi. Makin kut no tangang ke ni ke por. Ndai bagi nang pentibit ia ladi bagi nang kiu si cerong si kli agi benta baro jong ke jing syakri ke jong ki pat kam tam aga bakin ban puli ye ke ktin ke bakoi ke jong me yang kiski ki por baro jong ke jing em to ker khuat rabi ke je sengkna kapan penkre ke ni ke jing rakhi ke benta ke jing dap sis pas nem bagi ke baro kin long ki bayai bek bayai nanti aga bangin yo ban pendep atrabi hadu kata kesengi ke bangin penkut yang ni ke jing rakhi kan long atrabi to pediam hun hak marga khat ke jing isnei ke jong me but isnei ro atrabi ban ker khu ye benta baro bangin ayo ban pendep long ki jing yalam ki jing peniat ki jong me ko try kumne atrai ke ni ke por shwa bangin niami no nang ne ban penwai ke ni ke jing sekri ke jongi oi ke je seng kena la pen kre ru ke jing bam jing di na ke benta jongi ashwa bangin sim me ki to pen khoi pen kentang ye ki wei pi wei ki ne ki jing bam jing di ke pen runga ke met ke jongi a bagi long ke por ke dawai ke atiar ke ban te ye bangin yo ye met ki bakot ki bakia menginang lapan ai ke jing sekri ke bhatam namba ke jing em ke jongi aga jing ko jing kia aga met aga jing mot ki perkat ki jongi waktu pelait wingi nang ni de jing ker ku pelai ki jong me ko try waktu ai bagi jing ia wat dap biang ke jong try balong nong penim ba e jong yu Jesus Christ ke jing e ba ke jong play bo pa lamba ke jing eslok ke jong men simba koi norikat lamba ni wei pe wei lamba ki phone ki jong play ki badon nang ni bat kala setlat jong ne ke percaya menta bat sedu ke jing em ke bam jikut ru amen.